Dobar dan, dragi moji. U današnjem videu vam donosim jedan fenomenalan praktičan savjet kako ćete za samo jedan dan da uklonite sve neželjene dlačice, posebno na bradi i ukoliko imate naravno brkove. Sve što treba da radite je da sipate sodu bikarbonu u vrelu vodu, da namažete na područje gde se nalaze dlačice i da legnete da spavate. Ovo je uglavnom maljavost kod žena uzrokovano upravo hormonskim disbalansom, a lučenje visokog nivoa testosterona kod žena može dovesti do nepravilnog menstrualnog ciklusa i do viška dlaka na licu i telu. Ovaj poremećaj poznat je kao sindrom policističnih jajnika koji je najveći krivac kod porasta viška dlaka. Ostali razlozi za dlake na licu kod žena su neke nus pojave, gojaznost i tumor jajnika. Ne brinite jer postoje laki načini za to i kako ćete se rešiti ovih dlačica. Evo, prvi je na primjer sa sodom bikarbonom. Uzet ćete jednu kašiku sode bikarbona i pomešat ćete u 200 ml ključale vode i ostavit ćete da se ohladi. Namočit ćete neku pamučnu krpicu i ostavite da se malo osuši, a zatim primenite na područje neželjenih dlaka. Pričvrstite i ostavite preko noći. Ujutru uklonite krpicu i nanesite neku hranljivu kremu. Nakon 2 do 3 ponovljena postupka, neželjene dlake će same otpasti i neće više rasti. Ukoliko uklonite krpicu, odmah, važno je da naravno nanesete odmah i neku hranljivu i hidratantnu kremu i nakon 2 do 3 ponovljena postupka zaista neželjene dlake više neće rasti. Također nešto izuzetno dobro je ulje koprive. Ovaj recept je u upotrebi još od 17. veka i još uvek je koristan u upotrebi uklanjanja neželjenih dlaka. A evo kako ćete pravilno da ga upotrebite. U 3 ml biljnog ulja sipajte 3 kašike semena koprive i ostavite da odstoji 2 nedelje na toplom mestu. Nakon toga procedite smešu i sipajte u teglu. Namočit ćete jedan komad vate i nanećete na željeno mesto da odstoji najviše 45 minuta. Nakon toga operite vaše lice mlakom vodom i nekim blagim sapunom i ponovite ovaj tretman sve dok dlaka ne počne da otpada. Također je odličan trik sa belim lukom. Uzeti par čena svežeg belog luka i iscediti sok iz njih. Nanećite na vašu kožu 4 do 5 puta dnevno po 30 minuta svakog dana kako biste dobili željene rezultate. Nakon toga isperite vaše lice vodom i blagim sapunom i nanesite kremu za lice. Možete da ponovite postupak dok nestanu neželjene dlake.